whaatalo whātui lau whaafungaanga le nei tū lau le aso a lo maia o nisi ni o tātou reporti o mwhai na tū whātasia e lau Radio Samoa. Wa whailo mai nei i suenga fōa le Ipsos Issues Monitor le langolango ina le to atelo la tunuu o le vaenga whaapufai le leipa. Wa whailo ai e sili atu na malama malangona e le vaenga whaapufai o le telo mata upolo o lau walunga nei. Mai lato te mawhaia, foi ona whetū nai ma whaatuntunu le lei fuafuanga, whaapea whaatino ngai whesosoani ai i nisi o whaafitau li o loo whitai ai ma le atunu i le nei vai tau. O ia mata upe au fia ele tangata tele soifuanga, o au nanga tau le soifua maloloina mama o ta ngasi. Whaapea le tamau ainga, matulanga i tau o fale, ma le maualunga o le numero tangata e leo i aini ngā luenga. I ripotele le teo whawa malo New Zealand, o ia sa ililinga na mawai e silia ma le toa afe o tangata New Zealand, lea na whaali manatu i ia mata upu. Ma na whaamawina o lea walilifa manatu o tangata nui le leipa, ma whaapea wasili ato na lato talitonuina na i lo le National Party. E tu lai mai le whaafuefueina le leo le malo, ai meise o le tamau ainga o tu langa le soifua maloloina, whaapea fale e maluai tātou tangata. Au whaalia o lo whaatu mawina pea le lilifo le tilo tangata i le vaenga whaapufai le National Party i mata upu tau le solotu la fono, whaapea ai mapuipuinga. Ta ua e le o maalosi se langolango malo i le teiminei, ma e mai i le numero tangata na whaali manatu o le totele lava na whailo e na o le whaataisi maritasi mai le se fulu, le numero e whaamatala ai le tūlanga o lo iai le malo i le teiminei. Ua pasia e le pale mene le tūla fono fau tau whaofi o le ngangana Peritania po le English Language Bill. Ma ua avea ai nei le ngangana Peritania ma se ngangana aloa ia o New Zealand. Ua whaopopo atu e o whaatasi ma le tereo Maori po le ngangana Maori ma le ngangana whaitanga New Zealand po le Signed Language. Sau nole min stau whaamsinonga ia Paul Goldsmith o le nei tūla fono wa na o se pine whaamau i tūlanga le whaonga ai o le ngangana Peritania i totono New Zealand. Ma e le o avea lea tūlanga ma suinga e le peti ai tūla fono wa puipui ai ngangana Maori ma le ngangana whaitanga. Mo le sila fiole nei tūla fono tau whao fina fall siam fina wina e le New Zealand First. Ma ua upui ai e vaenga whaapufai o lo angai ale malo lea fai unga whaalia inisio sui fai pule le whaadu se ma le tala whea ngai o mata upo lo fina wina le malo ai le tangai mata upo a ngā ma tatau e peo le taunga tau le soifuanga ma vaenga tau le soifua maloloina. Whaapopo nisio i lātou o le ngangana Peritania ua levo na amana ia le tootele o se ngangana tautala ia so uma te tono le nei atunu o lea la e le tatau ai lava i le palemene o na whaalu vale le taimi i nei tu a inga mata upu. Ma inisio tala ua amata ona toi whaia inisio a onga i Wellington o suenga ma ilo ilonga i te tono potu a onga i lalo vava ainga whaia onga ina ia tau fia ele whaonga se whanau a onga o le Artificial Intelligence po le AI. Sau noa se tasi o whaia onga le St. Patrick's College a Doug Walker e le o ato o toa le polkalame po le software o lo whaonga ina mo le ilo ina ai. Mai loa ai o ngā luenga whanau a onga pena tu sia le AI. O lea la ua toia ngai ai e whaatino ia vaenga. Ma o whailoa mai foi i se lipoti a le Education Review Office e tusa lea ma le whase fulpasene o whanau a onga ua lātou whaonga ina se sele AI i a lātou ngā luenga. Ma o lo talosanga ina i nei whaia onga ina ia sila tutoa. I ni fuafuanga mani ta iala o le whaatino ai o mea onga mga luenga whanau. Ai meise o awala e whesosoani atu le whaonga ina tatau ai o lea awala whaatiku nolosi. Mai tala mulmuli e ui e le i whamonueina nisi o alo Samoa. I ta alonga tau pulenga ai ua mai tau ina le mata ino tau mawhainga o au ta alo i ta alonga taitasi. I le ta alonga sisi o me mawhana toi titi lava a maua le li o Jacob Pelonge le pine apa me mea i le vaengoa li i se lau se fulu kilo kalama le mamafa. Na tau mawhai Jack e sii i le mamafa e lua se lau se fulu kilo kalama i le sii malolo po le clean and jerk. Mo le pine apa mea pe ta ina pa u ila na tau mawhainga lona lua ma le mawhai ai o na whaawa watu ila na sii mulmuli. I le vaengoa tamai tai e sili atu ma le valus fulono kilo kalama na tau sinio ai Uniara Sipaia. Na manuia lana sii e se lau kilo kalama le mamafa i le snatch po le sii malele
Peitai e le mawhai ona whaawa watu I isi ana si o le clean and jerk. Le ana whaamawina ai le D and F po le did not finish. O se vaenga mata ina le toi fo ia e o le sampini o le taalonga le taupulenga le tausanga lua o tasivalu I le alava taalonga ia sa nele mau e whai maave fu o Samoa I le vaenga o alii I le sii I le se lau se fulu kilo kalama le mamafa peitai e le I whaamanuia ina fo I le alo Samoa e tusai maana tau mawhainga e le I mawhai ona wha awau po le did not finish. I le taiminei na o le lua pine a Samoa lo iai I le taalonga whaavao malo e pe ona man malo ai tamai tai se ine Star Wars I le pine Auro ma le ali o John Lautafi I le pine Siliva mo Samoa I le lava taalonga o le sisi u a mea mamafa. O lo Italia nei taalonga o le judo le o lo tausinio ai le li o Peniamina Percival ma le taalonga o le tongi pulu sa lafalafa po le discus lea o lo tausinio ai le li o Alex Rose. E mai a taalonga o tau pulenga po le Commonwealth Games I le asolua au kuso lua o luono. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tū whātasi Hello Radio Samoa mō le nei tū la le aso whāftai whāfunga mai tō whāsoifua.